O te whaatalo whātu i lau whaafonga anga i le nei tae au, o se mea whaafonga o talafo wala Radio Samoa. Si o e leo leo lo o wha upenga ina le whale i sisifo au kilani le teo nei, a o iai so e so enga wha atonu ina i le wha amasinonga. Tu so lei tu lai lima i le vaveo ana leila, na a mata iai leo leo i le whale i sani veo. Ma e tu wha atasia talo le tae au, ripotia mai e le Herald, e to alua wa ave leo leo ai o lo o wha atala noa leisi. Ma o le tangata lona tolu fo ile ana wha awhainga tau na wha atau wanau e sawi fafu. E le ngata o leo leo na wha upenga ina, o le helikopa i lunga i le vani monimo, ta avale fui mua e whaapea ma le ambulance na wha leo leo i lea lava no fuanga. E le o mauti noa po le ale wha atonunga wha le tū la fono na so e so e na i lea ainga, ma e ui la o lea ua mai a so e so e nga whai e totono o le whale, o lo o iai pea sui o le ofisa i lea no fuanga. Fatia le e ana le pāpovi i sauti o au kilani le ngā o ia o le silia ma le 5 o ana povi, ma o totono o le au whai, o lo o aluai mai tu a i ngā povi ana ngata. Luas fulma le lua povi fafine, ma tamai povi e luas fulma le iwa. A Christine ma Philip Jackson lata late Glenbrook, ua ngā o ia ma i moli mawatala le tio a New Zealand, o le ana matua i le leo na fua e le au ngā oi, lea ngā yoinga. Ripoti ai e le fōu i le pito nuu le nei, le oso wha i o whaatoanga. E le o whaingofia i e ana manu wanga o ia o nei ana ngata genetics, ma e le to e maua. Ta ua i fo i le whai whaatoanga o le tau atoa o povi wanga o ia, tu salea ma le ono whai numera po le whai tau se lau afe. Ua i leo leo le nei mata upu, pei ta ai ono o lea sama mawhati munga i le pō na tupu ai, e le o whaingofia o na maua ni wha maoninga. O lea whaato asa fulu ma sina talu o na whaatau i le au whai whaatoanga le no fuanga, o lo o whai ai le pāpovi. O le fast fulu pasene o tau simai o lo o le sitala i totono ni usila, o tau simai mai atunu umamau. O se mawalunga tele lea pei tae me le sosa yete o tau simai, e mo o mia lava o le fesoa soani mo whana wa onga. O lo o ha o tau wina i totono o le atunu i le matata o le whaafo mai. Ona o le mafu anga lea lai o na toe wha maamulu isi. Mo le maulea le presidente o le asosi Anne Daniels lea na ia tā ua. O tūlanga tau tupe lava le whaafita o li tele mō whana wa onga o lo o ha o onga whaatau si mai. I totono a ni usila po i lato nei e ngā lulue. E au noa mani totongi i taimi o lo o whaataitai ai i tua i whale mai. Ai i whana wa onga nei ha o onga whaafo mai ai e le uma. O lo o maualunga i lava le pasene o whana wa o onga Pasifika ma Maori. Ma fua lea i le lea i o se tupe maua. I taimi o lo o ai tua e whaataitai ngā luenga. A o maualunga i lama le tau o le soifuanga i tutono le atunuu, whaatu sei tupe maua e iai nisi o whanau a onga uwhai mai, e na o na pasi lava o le suenga i New Zealand, a e whaasoloanga i au se tālia e le lei atu tutongi. Wa mai alongo leo lo i kulupo o tangata au kilani na whaaleanga ina whale i le amatanga o le tausanga i lo longa, o le a whaatau o le Auckland Council o la tau whale. Tele whale o au kilani na whaaleanga ina i lo longa i le asa luas fumale fito Januari. To e lua vai aso muli ane, to e whaaleanga ina atili e le whao Gabriel. O le aso na nafi le ana moli mawai nisi i tala le staff na vala au atua i le telefoni. Ma whaelo ato le wanga vaa o lato whale i le whaingo le a whaatau i le malo va pele council. Ma e a matatala noa i le vai aso a sau. Wasa wai le mai a whai mai o le sui o le council i le vai aso walu, o lo ufa moe e le vao le tolu se fulu i le valu se fulu fale, e ilo i totono le vai aso i tasi, ma o lo avel fa mua i fale wale ma whai ona toi no fo ia, a toa ma no fuanga na matua i longa o na whaaleanga ina. O se tala fia i tangata a fio au kilani le la asanga wo iai e ui, o le alava e tatali le isi to atele, a e pe anga va a fo i le whainga e whaatawai le council le fale, pe le ai. Ma tala whaaiu, tala fia wasau o le a maua final pay o tangata whai ngā luenga o le supermarket le supi. Po i la tau nei wale ini ngā luenga, to e whaate ia le sa le tala i le maua totongi o le lua vai aso o tuanai. O le supi o le supermarket e whaape tau ngō fia i lavante whaatawa i ngā whaia online. Ma o lea ua iei nei le la asanga o le voluntary administration po ua ngau. Ma ua sui le pūlenga i tau ma whaia lona to e lave ina mai. O le asanga fua le vai aso le nei. Na amatalo ia mai ele nei whainga fōu, ma fua ile wha le tonu o tupe maua. Pei tai e o mai ana nafi, wa iaile angelu a fōa ia se tino i tupe tele, ma ele o wha e loa ina po wai. Ma ole nei tupe, wa mawhai e neona tutongi final pay o le au whai ngā luenga a fia. Mai le PWC leo wa tau avea nei le pisinisi, o le vai aso fōu e tatau na mawai final pay o le se lau lua se fulu, tangata whai ngā luenga. E le o whai ngō i tangata ngā lulue a fia, le motu sia wha afua se i o ngā luenga a o leo wata le kirisimasi.
Tala na o le nei tae au. Manuele aso.